iri amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura chagwirigiriye amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiriya amabati aiga ntubwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende kensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bogo kwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. mbe magarobige jarero ritukeriga ri 15 na rimo tiomo tienyi o 11 omwaka bwe 2025 rituko ria echuma rituko amange anyaraka bakane kwa chinsema ao ime na isiko yagusi omwanchwa omo rigereri na boigo na matuko abere o kagose mutinyamo amo na matuko abere goro korwa omo raibu kya magiodium musikiraira hamoro dinga anyaraka bagasire omabwae ne rituko ria rero nigo moyego monene anyaraka bakoreka ase county ya Mombasa ase chingwana chanyaka bachikurwe gogose yoko nyaraka bagochengira
abagwatani ba bikiama kia ODM bagochengera okoba gwekiama ekio ase emiaka 20 bono nege karukanya twagekera nwali tukoligoro nomo rai bwense muske William Samoei Ruto yonyate kwa kwana mange nonde gorojo emirobuli yogo chake gwekiama ekio ya ODM chinga kenya kwego chake kwa umwaka wa 2005 nabego mwanchu muligereri neli tuko elimo lyoka magega ya omoswada okagerwa chiko ikiwali tuko liangio ase ebunge he county ya Nyamira ojugo chiko ikiwa bosio amono musiebe wodi ya Nyamatuta omoske Julius Matwere omoswada olengete ase entunde ya gatatu komorusia abisi omugavana bwe county yo moske Amos Kimumi Nyaribo na egenteka mokeligereri kegima kobwatekananga niga egegocha omwanjo muligereri amatuko inse ya ikomioka bosio bwobochori wose mugiga yobochori obone obochori oboke obwechi wodi isato ime ye county ya Nyamira obolengete gochia goikirania amange anamana kwaneke mnachi wodi chitate wodi ya Nyamaya wodi ya Nyansiongo na boygo wodi ya Kerenya chanyorire aba MCA aba ye kobwatekana amo nebitambukero ao ugonyeretu mwanjo muligereri wodi ya Nyansiongo nigo ikigambire kana kyanya kwego tukuterare ogochorwa kwaye omoske Dennis Kebaso na boigo ase wodi ya Kerenyo nigo omosike Thaddeus Nyabaro nyata kubaga gochoro mna omonogeri we bunge ya county ya Nyamira na boigo ase county ya gosese wodi ya Nyamaya nigo omosike Chris Osiemo anyata kubaga gosiro mabwaye sombaso kono mabwe para egererete hobochori bokwana kiwa asinze mejo talia yuko mwancho muligereri nigo obochori buraje kokoreka chinsema chinde gwetane 20 ime yense engima ejire ensemo ya gundanyi ime ya ensemo ya ugunja ime ye county ya Siaya naboigo mwanjo muligereri omabei ase ebunge ya Kasipul amo ne chinsemo chinde mwanjo muligereri na magena kwaligandia ase kionga chinsebire nchini ngongoro kwaro ni toto nyangiri kuna nsemo imenyererio nigo tokubwatana na Wilson Makoli. Mwanjo muligereri nigo na nyori wenge na tabangane chuma kora kuruna rengi chuma ga semese iga koranga bango mburanganya kurwara waendali tukulia chumapiri neri tukulia chumapiri mwanjo muligereri na kionga chinsebire nigo togo chaka amo no kobolya nesegeto korwa ase abasaye gochia sabasaye una honyaka abakobwaterana na kwa neke bunangwira baliri bagalia bene ase ensemo ensemo ya siasa ilikuwa neke bunangwa njirose libaliri bagali saine ase MSA egalekyo nigo kyanya kwa korwa negati yabasaye abanyakete na youth for youth korwa se county ya Kisii abanyaka bakumirana na kubeka mirobali iyo kwa neke buna ngwanyolde baliri bagalia bene ase MSA yoborahi muna gotumanya mulikyo Sam Biyenda. Youth for youth. Power. Youth for youth. Power. Abasae nigo basemigwe gwesonania na kurigia oborai imeyo rugongo rwa Gusii ayankurengana ni kiombe kia Youth for Youth Initiative. Power. Youth for youth. Kioge gosegeta abasae gwesonania no borai erigo kinya ebirengo bya magenderero. Our main aim is Kisii County Assembly to 70% youths in our 9 constituencies. Abantu bakorukunga 5 at least babenga nabasa. Negas tokorika abasae batokorere gas bakorera abantu baite gas. Korunze korubu MCA bako governor. They advocate for women leadership. Ukaribisha youths once across the county ende babori kiribi bategete. Eki wono toko support youths across the region. Gukwana nigo basegetera abasae gwesokia asokurwanira ebirogo byoborai. Buna enchere yemo yo kwenyorera emiremo. Asama tukwa mange ntumuna abana youth tuwabeire to support seasoned politicians totally konyora kende. So it is our time now to atebigunga to some tukine to cheko babarai ba mambia bono mambia ya ito ya beire. Tukatobeka namo to leta netorosie oborai bwa Gusii engima abana youth bato join toriki bali to korikie birogo korobo MCA obo chumbe obo senator obo women rep. We welcome all of the members
bachega iga kirenge kenene kie movement yeito no koleta abasae aba ase siasa se miaka yetira abasae twabeire kobanga ntubikire isikwake ase sauria abagaka abatata barorore birobo bono Youth for Youth movement yachirenga tunyare ko bantu kunyara tocha sabantu bali disabled yani bali able differently tumaye gocha sabaga abasae abamura na gabanta bange tobauti kurengana na barabo nigo batabire gochamo kwabo nigo kogokonya gukora ebitango bikogera abasae bari gwesonania n'oborai anene muno chibesa echi cyabire egetanga kenene na kusoka isiko gawo chikoringa nawe chikurokorigi kusenekerwa korigi lazima otware resources twabekanira mogabu na youth toche tobwata na mokoboko nkonyore youth yanerense twarigina kitoko mubwato koboko financial twa support tomomeki nera chikominyokire abagaka bari barese birogo gari abasae mbabwati pesa bakuri biro lakini mbabwata obongo na ne mbabwate vision nga ideas nchiro so tunyare kwempower yo muito to nge muntu nabwati birenga bire bijatabwati pesa na botogotarira na turabange iga twamokonya ngochaga tucha none search words chiabo tutarira na to speak as binyoro at least tosoke muntu mbatoka na mbatano abagaka baitu bari mwikire miaka ya gochigoro tweri bagansa iga genda gochibo gabana tigira abana aba bakene barabunsa iga at least banyare konyore kerugeke bakonye ebinyoro byetu tazo nigo basabire obwamo kwene kigwa eri baikire eganga eri babwate omu youth onde bwensi pio tagito koborie kerugo iga bona story ga no asagia ko kurbono gochibosio inchumoto join na litogo sukama gochibosio na Youth for Youth movement nigo bono basegetira abasae bande kubwata chikura egere kurwa amaroro ya vijana Gusiengima Nyamira na Kisii County tokubasaba abijana bya mintesi mole soka sobonge chikura mubwate egere to oburayi buto nituna to chagete go to sugumana pamoja iga egere e oburayi boge tonyoro oburayi boro buya omusuko ko report regeta ni kiaga tembe Njensam Mienda Manjumurigari abarai bake moika nigo basokirie na kuboria ebisyo binyare kwa bikororwa gochia sabasalie bali bakumire myaka eminge na kurigereria bono kubeka oborende buya ase abana bingwerere abo bayiboire gosaba ibori babo bali ase echera kiniko kyanya kabakane kiwali tukolia rero wetera ase ekyombekemo ye kanisa ekyo kemaiketamna women ministry korwa ase district yamo ime ya omochie obosongo banyaka bagwekirana ase echera ya Kisii abo barukurwa chinza machia magenche yue gotoka se ward ya Kenya banyaka bakobwatuka okoboli okwo chinga banyaka bagotarira echera ya Kisii women prison. Natoka nje kwa kuhubiri, kwa kutembelea ndugu zetu, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema mliniona gerezani, mliniona wakati nilikuwa hospitali, na wengi watauliza tulikuona lini. Ndio maana tumepeleka ujumbe ili tuhubirie ndugu zetu na dada zetu wamjue Kristo, wasikate tamaa, wakijua hata kama wamefungwa kuna tumaini la uzima wa milele. Kwa hivyo kuna matumaini ya uzima wa milele hata kama umefungwa. Mungu atakujalia ufunguliwe, na hata kama hutafunguliwa kuna tumaini la uzima wa milele ambao tutakuwa na kifungo tena. Na Kenya yetu tunaomba mlegeshe hata hivi vifungo. Msifunge watu kwa maisha jamani. Wako na familia pia wanahitaji kuenda kuona na watu wao. Kama wameomba msamaha, tunaomba serikali yetu muwasamee kama vile president wa Tanzania alisema amewasamea. Pia serikali yetu samea watu wetu. Tunafuraha sana kukutana na ndugu zetu. Wengi wao ni wale ambao wamefungwa maisha na wengine pia wamefungwa kwa miaka michache, lakini ningeomba serikali yetu ya kaunti yetu ya Kisii na zaidi ya yote serikali yetu ya Kenya kwamba dada zetu, nikiwa kama mama, yale ambayo nimeyaona kwa jela yameniumiza moyo sana, kwa sababu kuna wale wamama bado wana watoto wachanga, watoto wa kunyonyesha. Naomba kwa upendo wa Mungu aliye mbinguni kwamba serikali ikaweze kuzingatia afya ya wale watoto wadogo ambao tuna matumaini kwamba watakuwa viongozi wa Kenya.
Na mwanjo morigereri ene chinsa chibalire magegayo muswada oyolengete komorusia abisi omugavana bwe county ya Nyamira musike Amos Kimunyaribo abisi lituko lyangyo muswada yo nigo gochwekiwa ase ebunge ye county eyo amo nomwe musiebwe ward ya Manyamatuta omusike Julius Matwere lituko lyangyo nayo no muswada ogatatu oyolengire gochie gose oyo gochwekiranirwa negangane kirengagyo komorusia omusike Amos Nyaribo abisi nigo kubori kwa nyakaba gokurwa nemono omusike Nyaribo anyakabaga kwa golibaga lyaye anyakabaga gukirana emirimo ikoranza chinde ase chinde kunyara kwaye no gwikirete asanyara kabaga gukira nabo igo kubori kwa nyakaba kubegwa buna chinga kichianyara kaba chigo kiana nelio chinga kinchiyo chiogokora amero belinga buneyo buna gutumurikito Fatigadi Kisemba Osio bogocha kuyoikia omoswada bokuwania komurusia abisi omugavana bwe county ya Nyamira omusike Amos Kimunyaribo nigo ebirengererio aho byachakire kubwatukwa igoro yengana eyeiga. Tunaona kila wakati kuna impeachment tunataka kutoa huyu. Hii mwaka mmoja imepakia ni kidogo sana. Let those leaders unite and work for our people because we need better services from our county. This is not the right time to engage in wars. This is not the right time to engage in side shows. The governor has done his best. Maybe that's how he could. That's the best he could do for us. The governor, the current governor, called it Tamia, to enter the Joramara, equal footing in 2027. Yo de wetero mo que sona morango mage dirisha igoro tiga kwa nerawa Nyamira 2027 kwa techikura no inje tinjubuati lakini niye nete nyasaye nancho ole kiagiranje ninga netia Nyamira maya oyo banko mono wesokya no muinjinia James Kemoni oyo otebire county ya Nyamira yairanire maega kimagenderero ase ogoteberera chizegi impeachment ngakeria edire Inenga kutomwendo kuire miwako uriyo yo motokorega Nyamira wanyora mariogo chibarabara chido chikore abana wetu wanyora chibasari abangi na wetu to barusia makolime wanyora mache stadium mwiri to nyokore mangari university toro ya bera lige kia wanyoru we must show unity of purpose as leaders of Nyamira tari kinde to na okora bwana omuswada oyo ukageire gochia goikiwa ase bunge ye county ya Nyamira nigo orachekoba oyo gatatu ase omuswada bwo moerio kigima nigo omugavana Nyaribo aminchoretie nekura eyemo amang'ana yaiga onsi nigo abeirega gokorekana ase geka ke miaka itatu omugavana Nyaribo ayiraire county ya Nyamira puna omugavana county ito tutaetimang'ana y'abana siasa because twatamire kumeagaiga tware sambe county ite saregetegyo omo MCA omugavana omoseneta omojumbe ituko ndi abanya ko iwana bonsi kuna toko kwana ego on Monday impeachment motion era karoro y'omugavana aba MCA bamutahit mugavana oyo bari ko wana moseneta bari ko wana bajumbe ono na mudade county rego utaite county eye umuntu orore manager ko manage the resources and all peacemaker okobeta bara ibonsi byamo n'abananchi ende county itesko uchimoto ukwana rero ase kanisa ya Nyamonyo Nehemia Pentecosto egotoka ewode ya Manyamatuta ebunge ya West Mugirango nigo omusike James Kemoni oyo nainde uganetie obugavana bwa Nyamira nigo akwanira enchira ogochora oburai gwetera obunyumba ukwirania amagenderero maega ase boigo abasegeta banainchi kwerikia buna abakichukura erio wichia bosio kubachora abarai abaya Kendo bateriando baito igo tuabeire toko chora barai kulingana ne sutio begete kulingana ne yomboruete kulingana ne chigari gotara nacho kulingana ne ogosi kuona kigoigete ogosi nkai watu ikiri won Dome yatino wataka ekemoni ekimota kirimo nyore Nyamira lakini njarumora kenyore le yenda bwata chikadi chekura cheito mo ese ke obekeri ya ibisi kenda to ko libo
Waite ninde tayari gokonye transport mogende mubwate chikura. Hinko reporter Getembe koroiga Nyamonyo yegotoke wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Njefatigad Hisemba na mwancho muligererio mujumbe we bunge ya Kitutu cha North Omoske Chaveti Mukanya kundi nigo ane kiribu na serikali nigebwate mirobali yoko ane kiribu na bakenya bonsi chinsemo oimensi ya Kenya ngonyora bale amagendero wanchirira konde wensi gotayo Omoske nyakundi nigali gukwana iga chinsemo gose ime county ya Marsabit ese arenge amo no murai wensi ase anyara kubagokirana umuyiga bwo gucengera ekanisa yamo goika emyaka 50 nemo. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru sana kwa sababu wewe umeangalia hii Kenya na ukahakikisha ya kwamba sasa maendeleo lazima ifanyike katika Kenya yote. Unajua kuna wale ambao walikuwa wanadhani ya kwamba maendeleo inafaa iwe mahali fulani. Wewe mwenyewe Rais, nakushukuru kwa sababu umesema kama barabara zitajengwa Nairobi, hata hapa Laisamis na Marsabit barabara lazima ijengwe. Kama soko zitajengwa kule Kiambu, hata hapa Laisamis, hapa Marsabit lazima soko zijengwe. Kama mashule zitajengwa kwingine, hata hapa Laisamis lazima mashule zijengwe. We want to thank you, His Excellency, because you have decided that this country we must have equitable share, ana kila mtu mahali alipo lazima asikie maendeleo ya Jamhuri ya Kenya. Na Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe umeamua kusaidia Wakenya wote na kuhakikisha ya kwamba hawa watu walikuwa wamesumbuka sana hapo awali kwa maneno ya vipande. Unapata mtu amesoma hapa Laisamis Primary, ameenda Laisamis Secondary, akaenda Saku Technical Institute, alafu anaambiwa yeye hapaswi kupata vipande. Lakini nyinyi Mheshimiwa Rais ukasema lazima kuwe na usawa. Mtoto wa Nairobi, mtoto wa Kisumu, mtoto wa Mombasa, mtoto wa Marsabit, wote ni sawa, lazima wapate vipande. Sasa jukumu ni kwenu, watu wa Marsabit na watu wa Laisamis. Hapa mbele lazima tuonyeshe wale watu ya kwamba hii Marsabit ni Kenya kama Kenya ile ingine. Na mwancho muligereri abamenyi abo bagutumeka para ekorwa chinza munchekera nyago chia Nyairanga ime ye county gose ime ye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira ngibeso kena korokyo mogokobo magiga yogochaka koroserwa pare yone serikali ya county ya Nyamira na kolengana abamenyi abo nigo banekeri webuna nigo barati gose nigo babiri bagochan nigo banekeri buna nigo babiri bachandika asekeka egetambe kolende bono mbachikonyora omweso magiga ye pare yogochaka korosiwa Morero mogokolero twaro isali we para naende togendera gosabera omusike gabana musinyaribo amona matiangi egera gendere barambure binto Kenya bono ntindete goteba nga mbuya mono somugabana itambo sinyaribo goetera somuskongaro nabasike bari abarayikurwa bukurati buna twachete tokagamba na gabana agateba ngo bwato kare biragita mobiro cya rero ande mbire metie bara bono no moro mutigarete batoretera batubekere naende ibare yikoyere bitongo ibro ya ture to goita actually ni bwate gari ngo tunje pika nanya goito ogo emenya tekere te go ikajera ngetu ano muruine to ke siaga bwate go ikaiga goito yo mito twasorete gabano itonya libo omosiko itoe mo MCA mutarachiwa ngaro ero ke tozo kuruna gaki omwesimu gabana tokonye twandro moko mone bara ya rosigwe ya abere mu eramu shikagetinga munu musiku ngara ko soike rugo ika e bara ya biku osine ramyera biku jera nje e bare nere ya garire abana bane basomire e bare no ngo genda kira rituko na chagete 2003 kwenda ikonge biashara day to a day paka guikira bono iga umugongo enyibete bubese nje bare paka bono yeigete na tigete biashara sengeje biashara bone biashara na agakorire na tiga
asengenje yogotundwa ne bigibigi tindi konyara ne mesigo nkobogoriande ekeri ikere buna bone ikere iga nje nagokire ane natebira sana konya nabutokonya kwebori nyaribo ngotonyorore otoinyoire bano gatoinyuire iga tatiga naende Samaria tane nkoro kupitwis kwamboka gita nje nagokire mono omoske gavana nyaribo omoskongaro twakoire karibu twagokire bara yeite yabeire na tutorerekane buna abantu tokurukurunya iranga tokogenda kerenyo mbuya mona naende buna mwato ikere gatwaikire togokwana tukaribu gitariki kiri 27 togotuko omoskongaro twaigure buyongaro bokere borere na tutobokere borere mbuya mona ari besa kijigo cha abantu ba minto ebasa ne itoragera lakini amagenderdaro muroja sasa ija magendari ne saidi yongaro ongaro ne role tire pare ya ngatwagenda sigabana tukamukwanira atoepara abantu ba minto aso munwa yomo mwali nge kwanta bera maso mwana muntu matiyangi goro wanyo sio ke mwana muntu matiyangi stage ya nyairanga mwana boda boda itangani ngo tayambi ya mwana asengenje yepara twabere tugosimbuka amatuka mangi emyaka 10 ipari etanye kuri na kiombe gia Doves of Hope family niko litukulia lero kyanyara kabage konyora libaga lya bene asebanya kabakurwa obosemye guchese omogusi konyara kababa kwebwatirania amo nebyombe munenjira ya moyo kwendera wesira chinga kibanya kabakwane kibuna owesira kwa bwoso ko chase byombe nenjira eyemo yo kwegendereri barabo abanyene moto ya ino torene kiombe kurokanga the Doves of Hope ekiyachagete 6 years ago akara twachagete kiombe kia Doves of Hope twagechagete as amariba alumni bari twasometa amariba but tokageshaka tora abantu batatu as time went by tokanyora abantu babate common interest bagato join tukagenda tugacha tugakeroka the Hands of Hope akara twaska mutu wake tugacha with more ideas n'abantu buna bakunya komenta tugacha tukeroka the Doves of Hope as a group we ndorigo dina welfare yoka bado ntobate byombe binge ngokonya tore community as a the less privileged in the community ngokora tore other welfares like kwagacha chinyomba ngokonya in terms of school fees yo remeiro na mangana nda mange ase bali batoganiti as a community abagambi abatwacholete ase tuikire tutetoka boko kwino na simbara tia chagete lirike ntukubolikura ndo tokonya elinde tokonye e community nje korona chene tie kiombeke kia Doves of Hope na rodire amangana mange gwetire kiombeke ekiombeke iwe kole mintebinge ase community gose ase location gose ase tatebe ase science because ntori bantu ba kenyoroke mugose ntori bantu bomuchio yo motore worldwide huwa tunasaidiana kama mtu kabwate sita tutoteba kama anatoka Kitale ama anatoka Nairobi lazima toikirani mutu yaito mutinyo yogo chicha ntobwate a launch eyo erabe ase Nyansongo Resort chitariki 19 igongo basaba morayonde bwensi onyorire uchumbe yenga achicheri tukerio tonyara kubwatira namo nario ekiombe yeito kiraba ekekugenderera na nene mono getware chinguru chinene nario tonyare gokonya baria baraganio bokonyi kurwasi ture nja samarita ngurukure beka kerubo nyamache injero ndomo chia lady we group ya Doves of Hope buna bange baitu bakwanire mwaiguro mugana buna twarure bware twarure from 3 people twachagete buna chia alumni cia Mariba High School tukanya go progress igo abandi twasokire twanywa Monjumo ligerali omo konyo murai wense omo ski professor Abraham Kithure Kindiki nigayane kibuna serikali nigego chikoyane kibunangu ikiraniere amagenderero onsi obotio bobochorio bonne bu mwaka bwa 2025 Kindiki nigakwana iga kurwase county ya Nandi esanya kabago tara ase etaro ya magenderero. My best to make sure that in the remaining 2 years before we go to the next election we will have pushed forward a lot of development projects in Nandi County so that we can account for the 5 years that we were given by the people of Kenya. Kwa hivyo kwa sababu leo sio siku ya
mambo ya projects za county, mimi nimekubaliana na viongozi wenu, governor, senator na MPs na MCAs, nirudi hapa kwa mambo ya kufuatilia projects ya serikali, na wameniambia nirudi siku 2 hapa Nandi County. Nirudi nisirudi? Mmenikaribisha? Sasa hiyo siku ndio tutaeleza vizuri what we are doing, what is complete, what is pending, and what we are doing to complete what is not complete. Ama namna gani? Alafu hiyo mambo ingine tutaongea siku hiyo. na omoncho murigereri omokonyo muraibwense omosikikindi turegeni kiboigo ndiganyara kauga kuru kubori gochese abarai banyaka bakurinda chimeme chiabo chinga kibagenderete ne mirobori yabo ya serikali gose none chinga kibagwa kasiasa. Kwa wale ambao ni viongozi, tuchunge sana matamshi yetu. Mheshimiwa Rais amefanya bidii sana kuhimiza na kuleta umoja wa taifa letu la Kenya. Kama kiongozi wetu amefanya bidii kuhakikisha kila sehemu ya Kenya wanajisikia wao ni sehemu ya maana ya Kenya, isipokuwa mtu amezaliwa wapi, ni wa kabila gani, ni wa dini gani, ni wa rangi gani. Kwa hivyo mimi nawaomba wakati tunafanya mambo yetu, shughuli zetu kama wanasiasa na viongozi, tusiumize hiyo bidii ambayo Rais ameweka kuleta taifa pamoja. Na mambo ya uko mbele, ule anajua peke yake ni Mwenyezi Mungu, hakuna mtu anajua. But for now we remain focused in doing the right thing, building our country, accounting for our time in office, and supporting our president, who is the vision bearer and the carrier of our country's unity. We support him to deliver. Alafu hiyo mambo ingine huko mbele tunaachia Mwenyezi. Na gukorera mwancho murigereri muraibwense omusike Dr. William Samoei Ruto nigo alirire yokugendera gusira amasomo ya bana ba Kenya ukwana kurwase county ya Marsabit ritkuria lero nigatabuna umwana goika aiguri bagaria amasomo gekora kina kigendo kingenjo asomwana naboigo niganya kabako ni kibune serikali go chukubwa tukachibesa guchiase ekiganja gya CDF kira ibunge ligusira amasomo ye chiskuru ao. Tuko na mpango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata kusoma. We must never have any child in Kenya ati amekosa nafasi ya kusoma. Tumepatiana pesa ya CDF kila mwaka, kila constituency haipungui milioni 180 ya kujenga mashule na kuhakikisha kwamba kuna vifaa ya kutosha, kutoa basari, kuhakikisha watoto wetu wanasoma. Mimi nimehakikisha ya kwamba tuko na mambo mawili ya muhimu kwa mambo ya masomo ya watoto wetu. And I must say those things here in Marsabit. Ya kwanza tumesema tujenge madarasa ya kutosha. We must have enough classrooms. We have built 23,000 classrooms in the last 3 years. We must keep building until every child is in a classroom. Hakuna mtoto anakaa msituni. Jambo la pili, pia nimesema ya kwamba kila mtoto akienda shuleni apate kuna mwalimu. Na ndio sababu tumeajiri walimu 76,000. Tunaajiri walimu wengine 20,000 in the next 1 month. Ili tuwe na walimu 100,000
in the last 3 years, it was my commitment that we should hire enough teachers. Na Bwana Lekuton, nataka nikuambie kwa niaba ya hawa watu wa hapa constituency yako, tutaajiri walimu zaidi mwezi ujao in December and January. Lakini kwa sababu ya hawa watu, mimi nataka unitafutie walimu mbali na wale wataajiriwa next month na Januari. Nataka unitafutie walimu 20 wengine ambao nataka vijana wa hapa waliosomea, vijana wa hapa ndio wapate kusomesha watoto wa hapa nyumbani. Mwancho muligere kirabona to kolera nsema ai intangani ye keunga chinsa ibereli tukaligalera ya Jumapili korenda seka kitaliga tame gushtirwera na asensemeli ya egeikaro tunyako to kuligalera ya ndrego wa kwaneke wa ikingima na kwa mono eli abwango iga eli ligenda tokolengera rugabona una to kugenda embeo namuna tole embeo ndiringa oge umoswada bwoko murusia bisi omugavana bwe county ya Nyamira gwekigole ase bunge ya county yo lituko liangyo nomo MCA we wodi ya Bonyamatuta omoske Julius Matwere na ye nentunde ya gatatu Mwancho muligere timaitinga inki keganderete se kwende yo ese county yo kole ngo chiko ya ro kwa tole to kuligere to chikomera na Sam Miyenda na boigo Eriki Abuga igoto skocha nyini ngoro kwa runyo toto nyangiri kuranse menyerelio niga kuro Wilson Makoli na boy kuranse ma transmission niga kuro kwa Mike Willis kende goto bulgo bya Mega Tembe TV kinga kya mongosi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati ya ndonsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangani
ang'ene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure ang'ene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simu gwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone